Kaway katrok kan riyo siya ka jong kakarkana Star Cement, la suba bakala siya uyang ding hakibrigi ba amla satya ban itu hakamit santarik na iwing. Ka kubor ka bayotlum ka ni kalajia hakapor kung bakat way baji la ni kat way siteng minmit harut ka surok juway bypass, ka bahaba po ka umulong Beat House, West Giant Hills District. Kani katrok kadanya registration number ML11A 1390. Ha kani ka jing siya uyang ding kani ka truck kala julor ha ki benta ki ba syakman. Syuk ka kubor kaya thu ba kani ka truck day ka ba penyeng ha ka te ka jaka mentala ar ni laisingi namar ka jing sniu. Ha ka por ba ka te ka truck ka siya uyang ding unong niya dan satya ha ka te ka kali bat kamsyum na dan satya ka jing mensawi ki beriu light no tang ka jing julor ka kali. Hadian bayo jing tip ya ka ni ka jingja ki pulit penlip ding kila poy siya ka tika jaka bantem ya ka ding. Baru ingin jim, jadi ada kata dia menang sih. Apa sih ini tuncak ini? Sejak lama. Ini apa? Oh, ini sejak lama. Vậy.